Tariki 28 mweri-ini uyu John KAMAU na JULIUS mari gatagati-ini ka EKUIRWO 15 aria matharikire mucii uyu uri uri itura-ini ria Gitaraka Mbeere ya MUHURO mathaa-ini ma kiroko na kwambiriria kumomora nyumba ici iria kurerikana ciakitwo mugunda-ini umwe wa mundu kiumbe. Wenye kukuja kwa mboma hii they were not civilized, maana kuna njia ya kufuata. Kama wamengekuwa hiyo wanaita order, eviction order, wangepitia kwa polisi, wakuye na polisi wanjielezee. Hindi ya ngucanio ya mugunda uyu andu atatu ni matigirwo na nguraro njuru na gatagati-ini ka acio atatu eri ni marahurukire hindi ria maramukagira urigitani thibitari-ini wa KWIRIKANAGA ya kaunti-ini ya Kirinyaga. Kurerikana area ya MATUMITWO ni mwene mugunda uyu mahamurithie andu aria makoretwo magikara mugunda-ini uyu na hau niho aikari aria maihuire matuku ya matharikire na kumatiga na nguraro iria icungiriirie ikuo. Ufahamisi umeenea kila mahali. Juzi tulikuwa ngambo ile, mtu mwingine alikuwa amefahamiwa hivyo hivyo, akafanyiwa tu gharama kama hii. Unaona, usiku wa manane, asubuhi na mapema wanakuja kupomolea watu nyumba. Kuhana uguo andu 8 ni maikitio ngono ceceni-ini ya borithi ya Gitaraka magikuruhanio na giko giki riri uthuthuria wambikitwo ni maafitha a borithi. Arrested people are actually in police custody and investigations have begun. Gukiri uguo aikari itura riri ni moritie mwene mugunda uyu etikire kwaraniria nao ona gutuika ni maugite matire na maratathi ma kuonania nio ene mugunda uyu. Ile kitu serikali iliita ARIA ama ile walisema wataka kutuunganisha na wenye wanasema shamba ni yao. Mbona wanakawia mpaka tupigane? Serikali iko na jukumu ya kutetea watu. Mtu amekaa kwa shamba zaidi ya miaka 40. Sisi kama viongozi we are proposing, we have alternative, tutatue hizi shinda za hapa. Hado-ini ha Kameme TV, Jitagwo Gathoni Wang'ang'a.